Okay, we're back with the last set of our show. Adda kami Manen, and you're still with your Manen Jun together with Jan Mark. Ito lang nga po kasamitan nga estasyon na iti entire Lubong 97.7 Sweet Radio Santiago City. And amin po nga text message yun. Ito'y text line na inikat min po to give way to our final name the tune for this hour. Iyat atitug tayo barbaring no mapili mi dati kalaingan nga sumungbat. So adto yan po iti datat lang envelope dito nga nakasurat po DJ paulo na DJ sumarunong ipatukar mi nga sonata. Ayan. But before that kada kiti manarimaan nga bubuya pa ila kada kami po dito'y Facebook Live. Thank you kada kayo for staying with us up to this moment. Kan kada kita dito papalay damot apo. Ayan ni para ba ko dito tatlag nga sonata. Ay, aditan. Okay, keta haan nga narigat nga pugtuan dito apo. Dati nga kansyonin may medyo ada color na basit, a little bit of green ngem social issue ngamin dito no issue ti may isang tao. Ang social issue actually dumdumteng ti biag iti may isang lalaki kin babae agasawa dati nga istorya medyo green basit ako naman langinin to be straight medyo lang apo ngem at wala moral lesson at the end of the song. Ayan inaramid ko yun apo iti Miyerkules matikam mo and I thought of this one kadagiti lumakay basiten. Yeah, may nagtatanong dito, kuya, pwede bang bukas ko na lang kunin yung fertilizer? Ayan, yes, pwede po. Yes. Basta magdala na kayo ng valid ID. Ayan, ibibigay natin kay Camelvin kung yung pangalan mo. Yung pangalan mo. So, Camelvin, if you are listening right now, kung sino yung naka-duty bukas, bigay na lang natin yung pangalan niya. Okay. May isang bag nga Biosynergy Organic Fertilizer and 1 foliar liquid fertilizer. Nakita po ti nangabakam and courtesy of our board member Fred V. Alili. And of course, F1 Kabatuan and our beloved Mayor Jesus de la Daran of Ramon Isabela. Kaya tikiti prices tayo tata LPGMA numero 75. Ayan, kadagiti balotas yung tunuwa pa nagbobotos. And of course, itataa po kanito get iti nang titi pa premyo para iti major prize tayo as desk fund italikodan. Courtesy of Ninong Danny Vizcarra running for Vice Mayor po iti Iliti Ramon. Okay nga rod, kadagiti kaya namit abong nga may pablaak itinagan na dita kaya nategi sponsor ko na manlanginan. Iti pa premyo pa please get in touch with FDD. Ayan. Mabalin tayo mat nga ited day generosity yun to'y kadagiti dumdum nga kada tayo. Nga rod, with your name, with your age, and address, kenti paulo na dahil nga sonata apo, i-text yun lang dito'y official text line tayo. Tapno si kayo ti mga bak, iti may isang electric fan. Despacito. Ulit naman dyan mechanics ng balong. And dagiti dita Facebook Live no kayo matapo ti maki-join. Aki mabadita met apo nakasurat dita di text line tayo dita sangwanan. Basta iti text line lang ti pangkitaan mi apo ti sumbrek nga mensahe. Yan. So ulit mi dahito nga sonata apo ket awampay ti title na. Nga na itudang. Ngam at dito'y apo envelope. Nga lo katami damdama. Ayun. One. Ket at dito'y na po. Mabalin nyo ti sumungbat. Ulitin mi. Nagan, age, address, kenda di paulo na nga namnamain nyo nga insurat may. Yan, dahito yan na po, ititatlag nga sonata. Kadang malakas yan. Dengga nyo. Name, age, address, and title of the song. Napanak, naging tatalaw, tasumana ukalata. Kaslakala, atay upang, atay kait-itlog na. Anya nga'y no dya kung kaya,
lumakaya kun kunakeng ka, ipapilit mo sa agdugsa ka, sa tatabumugaw ka. Na feel mo damag ko ken ka, bumugaw ka kunam tumalaw ka. Napil ko tilukneng na. Kung hey patchoy ka. Nagadol. Bakit ko dispensare nuditan nga patengga? Uray ta nagumumata di ka banbanwagan ta. Tila adda basta nawaya, bangkag taltalo ni tirata. Aglapitog makudisan pay kada mapakaruanda. Na feel mo damag ko ken ka, ay wen lakay ulitin ta. Na feel ko idi ubing ta. Kasta idi ti ubrata ngembiro kempay tatta. Nakaro di arjud mo ngem awan epekto nan. Alakadi agpaknika, aklune mon kinagpaiswanan na. Alumakaya kon ken bumaket ka, umanugod ka kuman. Uray na feel mon, ayat ko ken ka, di ubing ta, ingatat ta. Ma-feel mo, ayat ko ken ka. Apo makayat amang kadagiti isong bada. Puro amin na feel ko. Ayan. And luckily, awante nakaala po di umuna nga pasada. Iti dat lang nga sunata ta. Sige magsisang ko tapay laeng. Ato si mong bat nga madakurang na. Ayan. Awan. Ayan. So, mangkita ka pa lang kita naka-live ita. Basa ka, hingga na kita ada gitu eksang point nga message. Hello po, pabati naman po yung dalawang anak dyan sa Pinas, Jovan at Johanna from Jeddah po, from Annalisa Pico, tinagana. Still watching from Waipahu, Hawaii, from Cheryl Sao, nagana. Watching from Silmar, California, from Emma Pontillas. Watching from Saudi po, pa-shoutout naman po mga anak ko dyan sa Ichage, sina Robinson, Jen Rose at Jerome MJ. Thank you kuya. Ay, thank you kanyayo apo. Nagayam ni Ana Rose de la Cruz. Hello ninong Jen and ating Mac. Watching from La Patria College from Ate Rebelin Ramos. Hi po, good afternoon. Pa-shoutout po kay Loreto Athens Ortiz. Thanks from Clarina Ortiz. Hello to Ate Rainy Miles. Good afternoon po mga idol from Jofflian Agustin. Hi po, good afternoon from Kim Sumigin. Hi po, pa-shoutout po sa Josue family ng Cordon Isabela. Watching all the way from Cagayan from Yang Wang Shui. Tinagan na. Watching from China, from Kim Sobe Ken. Pangalan. Kuya, pakigrit nga po mga car wash boy ng Shine Tech Autos pa na sila Romy, Ben, Vincent, Danny, Omar, Sally, it's me, Lovely ng Santiago City. Kung he fatchoy ni Kuya Joseph, agtarap, dijinti kanta. Kung he fatchoy, sabaka, echek, deto.
Okay, that's actually that's a Japanese song entitled Nani wa Japana. Bushidayo Domo arigato. Jinse iwa kunada. And Adda ti sumong bata nga dandani na naala po. May salaeng nga letra ti kamalina. So kasano garod? May salaeng. We will consider this no ulitin takat awan si mong bat. Tinasayaat. So we are looking for an exact answer. Eksaktong answer ti LMA. Ngem no awan pay ti picture mambalong. No awan pay iti sumungbat for this second time. I-consider mi no kwada ito yan. May isa lang nga letra apo ti kamalina. Naglaing. Okay na. Na-picturean ko na. Okay, kitaan taman. No, dandani. Atid, may isa lang nga letra. Okay, dandanin, apo. Nalaing kayo itata, apo. Kadagiti si mong bata. Thank you so much, apo. Kata kayo aming nga si Mali. Nga madamo tinang ipatulog ti 11 messages, 6 messages. Kasjay. Okay, What? Nakachambak live yo. Watching from Paris. Paris, okay. Paris. Kagayang? Paris ajay. Ayan. Ate, di ba silent S? Paris, Italy. Basta kayo. From Lawrence Villanueva. Okay, so that's it. Awanti perfectly nga nakaala, but we will try to consider this one. Kuma, ayan. Ngem, ado mo ngamin ti insungsung bata. Ado nga messages. So, iti kita imitata for this second time. Burain mi man amin dati yan. Okay. Iti kita imiliji may salaan kumaapo ti sungbat na tunggal SIM card. So, ulitin mi apo. Itatang at kanito may salaeng apo maminsan kaila sumungbat. Makita dito 3 times kay simungbat, twice, something like that. So maminsan laeng nga sungbat. So ulitin mi apo dito kadatatlag nga sunata. Iti premyo may isa nga napinta sa klase nga electric fan. Apo courtesy of Danny Vizcara of Ramon Isabela. Dahil tingaro din apo iti datatlag nga sunata. Again, with your name, age, address, and the title of the song. Ito yung alang official text line tayo. 0915-071-3686. Lalayangan nyo. Ulitin mi, umay sa laang nga sungbat itunggal SIM card. Haan kayo agdubdoble. Ulitin mi dito sunata. Napanag, naging tatalaw, tasumana ukalata. Kaslakala, atay upang, atay kait-itlog na. Anya nga'y nudya kun kaya, lumakaya kun kunakeng ka. Ipapilit mo sa agdugsa ka, sa tatabumugaw ka. Na feel mo damag ko ken ka bumukaw ka kunam tumalaw ka napil ko tilukneng na boya. Napil ko. Dedicated to Sunny Cielo. Bakit ko dispensare nuditan ngagpatenga Uray ta nagumumata di ka banbanwagan ta Tila adda basta nawaya bangkag taltalo ni tirata Aglapitog makudisan pay kada mapakaruanda na feel mo damag ko ken ka ay wen lakay ulitin ta
na feel ko idi ubinta. Kasta idi ti ubrata ngembiro kempai tatta nakaro ti arjud mo ngem awan epekto nan alakadi agpaknika aklune mon kinagpaiswanan na alumakaya kon ken bumaket ka umanukot ka kuman oray na feel mon ayat ko ken ka di ubing ta ingatata ma-feel mo ayat ko ken ka. Awan, apo din nakalat exact. Tanda ni. Awan, okay. Aji pa ilaing nga talaga ti kaasigan iti sungbat. Yati ko na tayo aji. Dagiti simong bata po, kapatasan ti agasawa, kung kuna naman, na-feel ko, ayat mo, menopause. Okay, this is something to do with the social issue nga kuna naman, iso nga kastuti, iso natamit, adamot ti moral lesson natin at the end of the song kung na jacket. Whatever happens, basta marinig na natin jay ayan-ayat dati may sakin may sa. Adyan importante. Awampay nga talaga. And because it's 27 minutes na po and aduunay tikin na nga orasan, iproklamar milatan apo nga nangabak di jay imo na nga pimugto itatay. So kadagiti so amin nga pimugto, better luck next time. Adapay ulit electric fan next Sunday. Medyo wagpaparaw ang aminin so nga pumakada ni nasama. Edi siya oras siya puro para kantalat tama amin. Wa nga raw kasi kita sa gabotan ni Kenny Rogers the idol mo. Ninong Dani ti nag-sponsor like kaste boses na mo tan. Madim kaya ka to lahat. Mabaraw ko. Okay. Kaya mo. Ngaro iti electric fan tayo is courtesy of Ninong Dani Vizcara iti Ramon Isabela. Kat kadagiti kay nati agi-sponsor mo. Ayan. Please get in touch with us. So ato dyan nga pagtatay niyo. Nagadayo mo na. Okay, iti na nga bak, ano kadayo kat ipatulod tanukan ati LBC. Manutawan na, ako ka, lukatan tangaruten. 30. Kitan taman pa yun, ati simong bad. Na feel mo ti feel ko kung kuna naman. Nakalulo nang. Okay, so dati ti kaase ganti sungbat apo kadagiti simong bat. Hanto nga orainin nga maala di exact but the thought and letra laing ti kurang. May isa lang nga letra ti kinurang na. So nga i-consider yun. Lokat ako na po. Ito iti pauro na di nga sonata. While the music is ongoing. Lokatan dan. Ito yan ako.
Ma-feel mo ni ayat ko kanana or ti ayat ko or na-feel mo ti ayat ko. Tati paulo na apo. And our winner is from San Guillermo. Ramon Isabela. San Guillermo Isabela. Mano tawan na? 30. Tisong ba na? Na-feel mo ni ayat ko. Adya lang N May isa lang nga letra. Okay, so congratulations to na-feel mo ni ayat ko. From Jmar Sikam. Kasi ano na nga tayo, may laon ti electric pan na nagadayaw mo. San Guillermo. San Guillermo. Namaga, ti karabugukon. Okay, so that's it. Our song. Na-feel mo damag ko ken ka, bumugaw ka, kunam tumalaw ka. Napil ko, tilok neng na. Sige, kumansyon ako. Conforme tanga pakanta mo. Ayan, so thank you so much kada si Mali and na-feel ko dahil kaya kapo. Actually, nagadadukay si mong bata pong asideg di jay. Asideg, ngem kinita mi di jay kaasigan. Kaasigan tisong bakit ngem kaadaywan mo, tinagapuanan, nagtautan na from San Guillermo, Isabela. Ako, ang lakas-lakas pala natin. So, ingana jay. Kung oray dang kalaris kag dingdingog da di jay. Makadanon tayo. Oy, nagmayaman. Ngarot. Na-feel mo ayat ko ken ka. Anati kay mga kansyonan para kini father mo. Siyempre, favorite na nga kanta. The Girl from Yesterday. Yes, of is, course. Of course. Okay, may paay kini Manong Judy. Dati nga kansyonan ti Baro na. Nga nga natata baro pa'y laeng. One. Baro idipin manaw, baro ka pa lang kanuma, kunana. Napay ka ano kaya nga gasawa balong ko, kunana. Kung kunana?